Ebusa mama kwa baba ofie TV so ene yenya hoho kesi bi ewo yentem entansi Akuapem South yen MP elector won ato aba ede ayina ene obepie wo Okuapehene ahemfi ti ofie TV aba rebisa no yenti kura ne obepie ewa ha ene nani so ade hu awabai nyama bi a onim se ankoyi a wayese obai oba beteteɛ no ne hu se yato aba ayi obi a oba beboa Okuapehene ona boye makwa ba. Yeah, mini abarima. BBC udi ankasa kra anything. From me Laurentia Ajoaji wono. I said me Dean de Laurentia Ajoaji wono. You. Yembiso honorable. And then I do be pure Okuapehene ahemfi. Mini abarima obi sa me amedas. Ne di kan amefa nchia kese ema washafo ene weti efu nyina. Be abosom enum ana ene kakra ni. Me ba ahemfi hanom ede adesrede ebeto Oseaddeeyo Kwasi Akuffo auto so ebisa enim se mereko okokese ewo Akuapem anafo na se na yinyina enim na Akuapem anafo akonwa enye bebi a wodi egoro makoya obi anso a mereko okon nti onhia me na onse na nanom acha nkonya se okon amekoi wonta mechi na mefa nkonim di mra me ba ya me beka amasem no bebre ya tie me ehwe me hu me wo social media so crowd was through kai say Akuapem South mpeswa so do kwere ho sang na emfa ampampa yekoi koye adwuma ye kan na yebetimi aye akere manfo no wotie yen asem ampa 7 December di won ahye yen enmunyam enti na me ba ha na makoye okwatani ba ko na Nyankopon sa na yare a hu se sefata se odase ti okọ Nyankopon ensem na sekoda nas no se mesamba Oseaddeeyo Kwasi Akuffo a otoso ebisa nchen ede aseda a emu eduru ebre no se bebeje ne nsem hira se me kokon na mpampa na nanom aboa me edi nkunim di kese ama me te ne me ba hanoma na ya aseda nkuto na me de bre nana Empanyine kasa no obako kan ise Akuapem South sanka obi kan ise mi beba NDC ni betumi abefa seat wo ho anka enya de a obejedi abemusa ususu se den na edisa nkunimdi ebai edas mini aberema wo hwe akansi aye call no 7 December ya na eye Ghana fo versus yenuanom MPP isa ne se ongeje tumi enfia wotweni na obe Akuapem South crowd ongeje tumi emfi aduonu anan ni bebi ana akodu no akwese bio won afa egwa no se eye won de won birth right nti emma won fa ni de se ne fata emma manfo no emma won fa impuntu ana se kankwa ehia emro manfo no nti san niam we eno manfo no ma me hu ena fe wo ka won hawo a wo fem e de kire me na me de won hawo no eye asem ka kire won se nyame kwa no wo ma metimi na ne ha won bia mehwe aboa ema ahoto aba ampa so woje me nsem ni nyina tum eno na ama nkunimdi fefefa yehu abai na ni nyina kemfo ano asafurade otwedi ampo Nyankopon ono ena oto nsupadi go ne aye yisuma ne yeye isa ne se imribi enuanom ni bibisa ise so bribi betimi afri Nazareth asase so abana ebi na yehu wae se dia obisa na obia eni nda yende na yenka ho bi kra nia etwato kra wabai den na yenhwe anim se ne be ya aba wode abotachin won fa mboba no kware me mampanyine incoming president a enche 7th January nyame adoma ye be swear in no ne afuto de maye no ma fa papa na me dia bo me kotodwani ampa se emfi aduonu anan ni Akuapem Southfo ehu se MPP fo amwa nti wato aba asesa won de maba hese me so mabai se manhwe anye ne mekan se meya enche kra wosan wo de sa aba ne bebom niam so na mekato omanfo ne nimra meye campaign edoso bia won kra bata was meka se meka me wie ba mefa ba ko abi ni chichi eno no ekoma mebu no na won hawo no eya dibia na wo hwe nim ehwehwe enidaso na ne meka che won se me ba mema on adwuma operation 2000 jobs for mebu in fact mebu nhihye me two din asetenapa na me hu sa asetenapa ne to won akoma so ne ana edi mu akoten se de meka na ye operation 2000 jobs for the youth me se mema on adwuma wa bem
police, fire service, customs. What chichi be a fibia be Akuapem South wonye bi. Michelle won boss nyame boana me be. Minya sa akonya na me nton me de bema won. Ye to so bi me ka kire won se me de one town one boga nhyehyɛ ereba. Me ka no na me nuanom MPP fo sro so oh ontimi nye enya no kware. Yen community yen no so. Yen person eso sparsely populated and I say sparsely scattered. Now so communities na women in North Bebre. There were about 60 communities wom as an MP. So because in person me one town one boga and one community one boga, I know say highly possible and yeah highly MPP highly possible. Then we highly possible Bible say nipa won't do community saying do bear 70 and basic roughly 60 something no meet the at least about every community be ma kwa manone nti sa one community and as one town one boga policy no so e ade amani won na na ne ameka wo ne se person nipa ba ko bi akwa manone onko hwe nyansuehu wo broni nnioma yemu no fa bi mra esemu yefan nye yenkro ni yi ne yefan pejamu yenum nyina abrochi ne ekwa na ama confidence yen ama mpanyimfo ne ade nyina kwantum na nwako no nya nsuehu and confidence nti so meje di say Akuapem South say ye saade na ebema yemebu na wo mu na konya nsuehu aba yetimi di apeja okro no atete ni ye achiche kro no mana ye na meken yi na me pepese me ye reference to eye ohini bi a owo dumesua ne policies am hu ene ne hyehyɛ ode egu akwan mu na eye me fe na me kai sinya me boa na me manfo no to aba ma me a saa development plan ode to ho ma oye hyehyɛ pet me boa ma ne kro no aye krabehwe no although ne ho ne ye bi a one community and as a few communities and also as an MP yen persuasion so now so me funny no model e de aba yen persuasion na so hina won anto aba ma ni mpo etimi yi mpo ntu niam ase ya ma fa se me so as an MP me hwe ne awaye no ma ye bi e wo yen persuasion so na ma etimi apeja eni ti one town one boga no e ya de a e de nipa ne besan aba ne de aye sa adwuma no ama na kwet se dumesua ye to so bi san wo mebu ne hwe enim e twifa me share won bo se metal cars me di wani me ra bank ejiska edi ato cars ya mo na ankra de aye adwuma etua ne kakra abobo ya ene okada saade no so nyame bo ame afei me fa ba ko abien ensen twato me ya no me share won bo se mema won sika na wo de aye adwuma etua ne kakra eye agudifo adamfo hyehyɛ a feeding into our national policy, Women's Development Bank, and also me catch on say ye be member money and say benya and crabata ba ko e Akuapem South. Na be so me a edigo asing since me mama na odigo na de hweme and it is sad way ya de no so da ma ko se me ye de abon ne kra esa ne brinti e mebu na eni ball bo no me share won boss ye ni astrotef nyame boa me ma won astrotef na America say ye confirm me won a wo bi ebi won sem NGOs any nyuma who are one social interventions near no me the distributor to him say Akuapem South mebu yamwa e talent bebre ye ka football talent Ghana Black Stars one foot work and then goalkeeper Richard Ofori of your Akuapem South of your bri and into see opportunity we are mean say mebu no be used to the advantage ama a lot of footballers if you so my answer akobo national team abo international team me pese Akuapem South ebe model constituency dachi said the dumesia hene no aye no said the wotumi pagya ne kronim na enne me kasa bodin no me je say nyame ya adoma na minya akonya yi by 7th January so am in ria ni amahyehyɛ no nyame be na mesom maye e me Akuapem South enya ne ntama pefra honorable enkunimdi abey hefo na oda wase many are very me das very as da I mu yedru ekomo chedi amponyankopo isanso no na oma me sa akukudre ma me de call akensi nia eto so bi nkoma national executives me regional executives constituency executives me constituency chairman Kojo Ochre Beni ene apamfo nyina afi branch executives no won pa na won so asede come on so won wo gina mu ma yen wo branch biara make sure say ballot box biara ni we be fi won sa make sure say abanu ayeto no wo be kan ni na aboni na ho ban wo guide ni na de ba be do polling station me fasa akonya we so ade nua no ma ewo ankwansu
obosono electoral areas papa emra wo de ballot box ne reba no wonya motor accident na wo hu moja ne ade unga say unga nhwempo say won ko ayaresabia mpo ansa sebe minim say eno na nka ye kwampa no nanso wo guide ballot box ne de babedu polling station ansa na wo kope ayaresabia enuanom bani what menka hey ora gbedema ene Daniel anim nyame insha mo bebre ene mo sacrifice amode to make sure say our dream way are possible nyame insha mo bebre me do bibia ase other party for no bebre na so boy ento abama both MPP CPP ene gum party e ka don kon ne keka wina wo safi woni reps ti dodo na to my aseda koma wonyina mo fra na we Akuapem South no aseda we koma mo isansen ko what wabani bi anka menye campaign they were just sounding my name everywhere. I mean reiterating my message. They heard everything. Now ona ma ajobeye mo fra na neke aseda we e koma wonso ona we that's